Naimbag nga oras yu amin kagayam, manipod iti Salang Productions Baguio City Company Talent Pool, isagot mi kada kayo ti maysapay apakasaritaan ditoy pagsarmingan. Nagpipintas dagito ya sapatos nga impawit da papakan mama niya, Joshua. Unyarad, kukak daytoy, nagpindas oh. Bagay ko lang unay dayto ni suot ko. Oray dito, nagpintas. Dito yung tikukwak. Ayun, nagpintas. Kahit kumot lang dayta. Ha? Ganun ba tinapili mo sapatos sa kukwam? Basta, kahit kumot lang dayta, nagpintas kamin. O sige nga Rod, kukwamon. Akita aklangan iti sa balya para kanyak. Yes! Wow, nagpintas dito yung jacket oh. Apag isulawunay, panaglalami isitan. Ha? Nagmayat ngagpaiso. Kukwak lang dayta. Agsapol ka diti para kan ka, Jacob. Anya? Sige nga, kukwak daytan. Muto yan. Alang nga Rod, at pili ka langan iti parakan ka. No makapili kan, kukwak ton ti mabati. Apay nga, ingawan timbati masapatos para itisingin mo, Joshua. Anya ngawan? At damot ka, lolo. Kat no lima apares, di sapatos nga inalam. Idintuta, inem kano apares da jay. Sagatlo kayo kini Jacob, kuna ni papayaw. Oh, dadapin na bati may sa Paris para kay Jacob. Wen ang may sa. Lima jay nalam. Ited mo jay dua apares kini Jacob. Bayan yun lolo, adupay mati sapatos ko. Nangigyo, lolo. Ato ka nupay ti sapatos na. Iso ako pa kung di lima sapatos. Isabel, agawit ka din? Wen, naka-time out akon. Mabalin ka din nga itulod ka nga agawid? No, okay lang gan ka. Sana bale, ada ka kadwata nga aglugan iti kotsek. Saan nga ta nakababain? Amangan no, istorbo ak lang. Nang runan at dapay sa balya papanam. Ni, saan? Di kanto makaistorbo kanya kiti ka anuman. Okay, sika nga ruti makam mo. Tapno makalibre ak pa iti plete. Thanks for the ride, Jacob. You're always welcome, Isabel. Mabalin ka da sa rungkaran ka dito balayo inton maminsan? Apay kumasarungkaran na kat. Awan mo't sakit ko. Ha? Sika talaga. Kidding aside, Isabel, mabalin ka da sa rungkaran ka? Okay. It's up to you. Oh, yes! Thanks, Isabel, ha? O, sige nga, Rod. Agpakada akon. See you! Bye, Jacob.
Pabit lang, tol. Di ka pa sumura kiti silid mo. Ha? Nagapo kiti opisina yo. Ngam saan kayo na nadaanan kini Isabel? Nakapanaw kami siguro itidimdang ka. Intulod ko kami iti balayda. Kunakto pa ikat. Ada ka di parikot, tol? Talagang adda. Ha? Agayatak kini Isabel. Anya? Ay ayatak unay-unay ni Isabel, Jacob. Iso ang mabaling kading adayawamon para kanyak. Tol, saan sa matanain kalintigan day takit daw mo? No ay ayatom ni Isabel. Ay ayatag mat. Agpili ka, Jacob. Ituloy mo ti ayat mo kini Isabel. When no siyak akasingin mo ti mapukaw. Ha? Joshua? Jacob, mabain ako mga umasidag ka nagdamag ngam. Mas dawak laang. Apaya kalat ang nag-resign ka. Apaya kalat akim mayakay kan kanyak. Ni, saan man Isabel? Bisyak lang amin kadagiti naglabas nga aldaw. Ken, nairanamat nga dati napintas nga offer ti umakarak a kumpanya. Isa nag-resign na. Jacob, Agan anad ka na ngayon ha? Saan mo kumaabay-bayan ti bagim? Dahito tilaglagay pam. Oray saan tan nagkadway ti opisina. Napatid ka kunay kanyak, Isabel. Sige, panawan ka pa eh. Mapana ko niti cubicle ko. Dahito yung ti mauding aldaw ko diti opisina. I'm sorry, Isabel. Ay ayatan ka unay-unay. Ngam napatagmat kanyak ti kapsat ko. Diyak kaya tagpili. Ngam amok ti kabalan nga ramidan ti kasingin ko. Kayat ko nga isakripisyo ti riknak. Ngam ti kapsat ko ti maisakripisyo kan mapukaw ko. Thank you, tol. Talaga na patigak unay kan ka. Ginumpal mo tikid daw ko. Man-manon tikas kan ka kabsat. Napatid ka unay kanyak, Joshua. Kabaulak nga sakripisyo ti bukod ko pagragsakan. Basta makita ka saan ka amay sakmak mo madaksan. Tol, May salang tigid dawak, tol. No bilang taklunan ni Isabel ti panagayat mo. Saan mo kumaapaldahangan? Saan mo paspasakitan? No di kat ilalaan kan ipatad mo. Tano inaramid mo dayta. Kasla siya kung tinangaramida mi kasta. ikarik Jacob. Ayatan kan ipatig kong Isabel.
Jacob, nakapasyar ka mat? Sorry? Si kagayan day ta, Joshua. Pasensya ka na. Agkarupro pa kayo nga minunay ti kasingin mo. Iso nga, impagarup ko asika ni Jacob. I'm sorry. It's okay. May I come in, Isabel? Okay. Come in, Joshua. Thank you, Isabel. Sabi ko mata, di mo panunutan na durso ka, Isabel. Agayatak unay kan ka. Joshua? Sabi ko mata, ikaw nakitigundawi ko. Amang ipakita itidaytakan ka. Nabayagan nga gayatakan ka. I'm sorry, Joshua. Ngam, diyak kaya tamang namnama ka iti awan kanyak. Iso nga itapay laang. Mangsapol ka langan iti sabali nga pangibaw ingam iti panagayat mo. Isabel, sikat ikayat ko. Sikat yayayatak. Iso din ako mangarod idoron iti sabali. Joshua, Nakasaganak ng aguray. Ngaging kay di masurusuro na kayaten. Jak basta isuko ti panagayat ko kan ka. Tol, husto daytan. Kanain mo tandi pa naging inom mo ito arak. Manon abula na kasta ka. Kan may beang mo tandi bagim. Naikat ka pa'y gaya man iti trabahom. Gapot naman na bulan matan. Nga ulit-ulitin na abasteden, Isabel. Joshua, Ibagaman kanya, Jacob. Anya ti addakan ka nga awan kanya. Ha? Natayar ka? Natayar akmat? Natayag ka? Natayag akmat? Mistiso ka? Mistiso akmat? May isa lang ata. Anya ti sapsapulan ni Isabel nga dakan ka nga awan kanyak, ha? Ibagaman kanyak, tol. Please. Apaya di nagsumbatan, ha? Amok nga oray sangay balikas ni Isabel. Sikat ayayatan na. Joshua, Bueno, sigudan nga adta nagkinawatan nyo. Ngam, ilimlimod yo. Ilimlimod yo lang kanyak. Diretsahan man, Jacob, ha? saan nakakasta kita ti tao, Joshua? Jack basta adaywan ni Isabela kaslaawan ang yaman na. Nodan nagkinaawatan mi. Kaya't kalangay ka ni ti kundaway. Barang no day tatagbalin adalan iti panagbalbali mo. Joshua, binatak mo mutan ti baso. Lastog ka! Agyawan ka, tabaso lang ti binitak ko. Sana di tarupan ti binurak ko! Ala, sumrot ka ni ti silit mo. Iturong mong tap na mausawan ka.
Diyak kaya ti makit-kita kada kayo kan ni Joshua, Jacob. Kanayon kayo matan nga agrekyar. Makainom man wano limpyo di kabsat mo. Pilipilito nga awatan ni Joshua, Papa. Nga maglablabusin. Imbis ko manakarkarong agsinakit kayo ita, tanataengan kayon. Hanggang saan ba't? Papa. Lumaminsan, kasla kayat ko pabasulin ti bagik, iti kastoy ang mapaspasamak. Gapu ta di makkel kayong awan kami iti sidong yo. Gapu iti pa nagtrab-trabaho mi iti abroad iti inayo. Saan niya papasulan ti bagyo, Papa? Nasayati pa ng padakkel day di lolo kada kami. Ken maawatan mi, nakapay nga imadayo kayo kanil mamangag trabaho. Saan na nagkurang day di lolo kada kami iti panarabay. Isungad da siguro kada kami kini Joshua ti panagkurang. Nagpuskol mo tiruba mamang padakas kanya kiti batang ni Papa. Ha? Joshua, saan nakapadpadaksan di kabsat mo? Makita yo? Isupen ti sakit yo? Ha? Siguro, paborito yu day tanya. Isu di kay kayat yo? Ha? Namutot kayo pemot lang arod. No na paborito yung anak yo? Di mo bastusan ti amata, Joshua. Respetum ti amata. Kunam lang na sino kakasayatan? Ha? Paglablabas ka na. Kanya, kabilin na? Sige, sige! Saan kang atrasan? Huston, sumardeng kayon. No diyo kayat amasapag amatay nga amayo iti mismo asangoyo. Kapumutlaan kada kayo. Apay dagit tamaletam, Jacob. I'm sorry, Papa. Ngayon po mga nawak pailaan. Panagriknak. Bayat nga adda kami ti may sa bubong ka ni Joshua. Nakarkaro lang nga dumakkel ti susik mi. Ay, anak ko. Sapay kumatay ti yadayok. Ket maipayak iti tal na ti panunot ti kabsat ko. Talaga? Ha! Oray, saan kanya? Pakita iti oray ka ano ma? Huston, Joshua! Manipot ubing ta kami na pasikat ka. Sikat din na singpot iti imatang ti kadwan. E din to ta siyak magtidakas. Isu nga oray ni Isabel. Dinak mayat gapukan ka. Awan sir, bina makirikyarat kan ka. Anya palang nga tararamidem. Pumanaw ka na. Saan da ka kasapulan ditoy? Ako naman nasakit ni buksit mo, itay. Lamapay nga iminom ka manan. Sapay ka na yun ang di pa nagsakit ni buksit mo. Awang matang ti sakit ti buksid ko. Arak lang ti agas dita. Kuma, ang sublin ni Jacob dito balay. Nasurok mata na makatawan manipod pinmanaw. Jacob manan. Just kigit de. Surutin nyo lang ni Tena. Mo iso ti kayo tiyo makadin na. Joshua! Kumusta kan?
Isabel, Agawid kan. Tapno, apay ka diya, pakipot ka lang na, ya? anya ka din na itang ipagpagam. Mabayagan nga, agdat-dato na ka. Ang dinaglat na. Inaklon. Joshua, agawid kan. Doy-doy ka di, tiket mo, ha? Bastos! Isabel. Pumanaw kan ayop ka. Kat saan ka ngagpakpakita kanya, Isabel. kiti ka anuman. Pag-awanin na. Nakla-takla. Dayta ti makakapo. Iso addi ka masursuro ngayatan. Tao ka at pinadanon ko dito'y balay. Isabel. Ngam ayop kamat asim mangbay. Pumanaw kan. Sakbay nga awagak ti pulis akabsat ko. Pag-awanin Kat na. iso ti mang papanaw kan ka. Nagsakit ko na yan timbuksit ko. Diyan kabalan. Anak, ipankala nga di ospital. Matayak saan? Kapalam ka di magna. Ikaw gamak. Papa, ay, nagsakit Ala, talaga. iyanos mo ti magnangaging kay tilugan, anak ko. Kumusta ni Joshua, Papa? Agyaman nagtaimbay ka dito ospital, Jacob. Pasensya kayo no itala na ka umayak, Papa. Nagpakadaak pa ngamin iti trabaho. Anak ko. Papa, kumusta ti kabsat ko? Kasapulan ti liver transplant, anak ko. Tagrabin ti liver cirrhosis asakit na. Anya. Anak, agyaman iti Diyos na nakariingkan. Papa, Successful ti operation mo, anak ko. Nakalasat kan iti pagkad. kukunak namatay ako. Papa, Naimbag nga ro, tanda donor sakbay anala daw ti amin. agyaman ak matunay iti donor ko, Papa. Kahit ko makita ti donor ko. Kahit ko ti personal na makapagyaman kan ko na. No sa nagapukan ko na. Diya ka muno. Nagmulagat akpay ita. Kumusta kan, Paul? Jacob. Apay na, naka-wheelchair kang inyag na dito silad ko.
Joshua, ni Jacob ti donor mo, anak ko. Anya? Sikat ti... Donor ko? Wan, anak ko. Iso ti donor mo. Sige anak ko. Panawan kayo pa itap no makapagsarita kayo ang naimbag. Sige papa. Tol, maragsakan ako unay. Tanasayatan ti kasasaad mo. Pasensya ka na ha. Nagpakita akan ka nga oray di mo kaya't makita ti rupak. Jacob. Pakawanan na. Tol. Mabayin ako na yun kan ka. Tsaka mo ti sarita. Ibagbaga ka, sanda ka kasapulan, edi pimanaw ka. Linamot ko amin ang sinasaok. Ta siyagmat gayam ti makasapol kan ka, tol. Pasensya ka na, iti kayo naman nagbubukod ko. Nagsayat ka, kabsat. Sikatin ang silpo, iti biyag ko. Saan, tol? Di mo sa munday ta. Hinaramat na lang na po Diyos ng instrumento. Tap na masilpo ang tiangas mo. Awan ti maaramidan tayo pinarswana. No talaga akayat na tayo nga alain. Oh, tol, apay nga kapailam ti agsakripisyo para kanyak. Idinto ta awan pa'y tinasayat ngayong pagpakitakyan ka. Apay pasig at kinaimbaglat na ti pagpakitam kanyak. Apay nga oray ti biyag mo kat kabala may pa'y kanyak. Gapot kabsat ka, Joshua. Ipatpatid ka. Sipod pa ini. Sika ka na yung ti pilpilyag. Kumpara iti bukod ka pagragsakan. Kabaalak na ipay nga oray ti biyag ko para kan ka. Tari kagayak unay ti pandakasalbar mo. Saan lang nga ti pisikal na bagim. No di kat pati ti na espiritu na kinatao. Jacob. Iso asa na rin mga balsan ti dakas iti dakas. No di kat kinaimbag ti ipakita. Tap na agbalin arang tayo tinayaw-awan. Kat masurutan na to umno adalan amang itundakan kuha na iti kinaimbag. Tap no lakaman na ti talinakay ti biyag. Pagawanan na kabsat ko. I'm so sorry. Nagasat ak unay. Takaskan ka tinagbali na singin ko. Ikarik, tol. Agbalbaliw akon. Ilintag ko, tagitibidot ko. Saan ko nga ipilit ipagikin ni Isabel? Panahon mo ten, tapno subatak ti kinaimbag mo kanya. Mukamalang tag-sakripisyo para kanya. Isurok mo ti bagik. Nagsakripisyo. Para kan ka, tol. Agyaman ak tol. Kang runahan iti amin. Agyaman ak iti Diyos. Iti panang lukat kun panang lawlawag na iti panunot mo. Nakalanad iti nasantuan a kasuratan. Umuna a Pedro, versikulo 3,
Kapitulo 9. Diyo balsan dagiti agaramid kada kayo iti dakas. Diyo ilunod dagiti mangilunod kada kayo. Dawatan nyo kit di abendisyonan ida ti Diyos. Agsipod ta idayaban na kayo ti Diyos. Inkarina, abendisyonan na kayo. Pagsarmingan. Insurat ni Jovi Dupais para iti Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.